عفرین بێگومانم گرنگیەکە گەلێکی مەزن ددن روشا عفرینێ کۆژە ساڵە 2018 و جێ ئالیە تورکیە و لەگەل بدەهان گروپên چەکدار هاتە داگیرکردن جارێکە din شەر لەسەر عفرینێ هەیە. جەبهەت النوسرە باژارê عفرینê bi temamî xiste bin destê xwe. Seytere û rêbendên xwe jî li nava bajêr û li ser riyan bicî kirin. Rûdawê dîmenên taybetên herî nû ên çekdarên Cebhet Nusra ji nava bajarê Efrînê bi dest xwe anîn. Ji bajarê Idlibê Homam İsa şarezayê grûpên çekdar li Bakurê Sûrî ji rûdawê re dazanîn ku hikûmeta înqazê ku hikûmeta Cebhet Nusra ye wê Efrînê bi rêve bibe. Lê ji aliyekî din ve Hüseyin Omer lêkolînerê stratejîk ji rûdawê re dibêje derbasbûna Cebhet Nusra ji bo herêma Efrînê bi rêkeftinekê çêbûye li gel Tirkiye. اف دیمنن چکدارن دسته تحریر الشام لناو باجار عفرینه ی روش آوای کردستانه نه. دیمن روژا اینه تایبت جبو تورا مدیایی یا روداوی هات نکشاندن. کاروانکی مزن ای دسته ناووری کبصدان چکدار لخودگره جناو باجار عفرینه برو انیا شر لروش هلاته باجر دچه. علیین نزیکی ریوبریا خسر آباکور روجلات سوریه در باسبونا دسته تحریر الشام با ناو عفرینه وکی پلانکت ترکیه ده هجمیرن. دوفره از بارده که مفتشتانه به اتفاق به روسیا را حاتیه کرن نه تنی جبو پشتی وی کار به روسیا به ناو تروریسم افتی همی خود لیستا تروریسم ناو نتوی دنه جبو روسیا کار به ایریشه کی بکی بلکه جی اتفاق به مثلا هنی جبهت نصر دست دین سروا حریما دوفرا روسیا ایریش بکی به اتفاق به ترکاجی ایریش روجاوای کردستان بکی افجی تشکی حاضری امریکا وقت خویاد کش وی مسئله رهنه امریکا زو وی جاروی رن نده ترکا کو ایریش کی برفراه و مازن بکی سر روجاوا. حسین عمر نویسکار و لکولر استراتژیک شتورا مدیایی یا روداوی را هروا گوت کورولک روسیای جی دوی پنگاوی ده هیا. گاوا کو جبهت النصر بيضربه هي تحرير الشام زبورد كم باتفاق بتركاره يعني بيماني تركاره هاتيه شكرنج بر اردوغان بلي هربجارتن ان 2023 خوازه جفا چتمتين نبه و گریدای یانجیه کو تبلیغیه پردکن سریواتیشین و ملت جی گلشکاتا جواده که ملتین ده هرمه ده جبو یکی جبهت النصر بهتر مرجعیه وی هیا افیاکی. اف دیمنجیج ناو باجار عفرینه دویم روژا دستهلاتات دسته تحریر دنه. شوا اینه لسر شمیه هات نکشاندن و تایبت جبو تورا مدیایی یا روداوی هات نشاندن. آلیه نزیکی دسته تحریر الشام ددن زانین که ریوبریا حرم عفرینه تمامی ده بکود دست حکومت انقاذ آدسته ناوریده. جرت مباحثات بين حكومة الانقاذ دانوستاندن دنوار حکومت انقاذ و دسته تحریر الشام ده چه بونه دا که ریوبریا باجار عفرینه و گندواره به تمامی رادستی حکومت انقاذ بگرد که ادلبه بریوده به. دا که پروژه سرکفت یا ادلبه لعفرین جی بجی بکه دا که اولهی و آرامی باجار بپارزه و سازی حکومی لعفرین بریوه به. جباجار ادلبه همام عیسا شارزای گروپین چکدار جروداوی را اشکره جی کر که دسته تحریر لگل روسپیین عفرین جویایا. اجتمعت قيادة من هيئة تحرير الشام مع وجهاء من مدينة سرکرداتی دسته تحریر الشام لگل شاندک روسپین عفرین جویایا و چند پیشنیار به وان را بحث کرنه. جوانا بروبرنا حرمه و پاراستنا اولهی حرمه و هفکاری دنابر وان و سرکرداتی دسته ده دا کت بن پیکرنن لدجی سویلان و نشتجین رسنن عفرینه و کوچبران نین کرن. دسیم روژا کنترول کرنا عفرینه ده ریوبریا ریبندن دسته تحریر الشام لناف هر دو باجار عفرینه و جندرسه و هر وهاجی لسر ریاض نافبره هر دو باجاران ده ریبندن خوا بجی کرنا. حسین عمر روداو.
دبكو هناك جوا مراقبكن في هيئة تحرير الشام يعني جبهة النصرة كي فرمانداري وي كي سروكي وي ازينا بروفايل وي جوارا بينم سر اكراني نافي وي ابو محمد الجولانية يعني في نافي تناس كرن هون ويناي وي دمينن سروكي قشتيه هيئة تحرير الشام يعني جبهة النصرة نافي وي راستينجي احمد حسين الشريعة يانجي أسامة العبسي الوحيدية سيچار نافي وي هنا او د سال 1980 دیان دا لباجار الشحيل لپاریزگاه دیرزورش دایک بویه با اصل خواه جه پاریزگاه ادلبیه و باوی بخواجی بره فرمان بره کی حکومت بویه لدیرزوری او لشامه حتی سالا 3 سالان فاکولته پزشکی خواندیه د 3 سالان دا دفجی برده یعنی اگر تمام کرد احتمالک مزن بود دکتور با پشتی هاتنا امریکا جبو عراقی د سال 2003 دا وی کسی بره خدای عراقی چوی العراقی بجی بویه لوی داره بشتاری رکسنا القاعده بویه د سال 2006 دا جا عراقی بره خدای لبنانه و لبنانه چوی الکامپک چکدارن جند الاسلام چکدار پرورده کرنه سال 2011 جی الجولانی وک شاندر القاعده جا لبنانه چوی سوری در 24 ماه 2012 دا جبهة النصرة آواکریه جعالی امریکا نتوین یکوی اوروبا و گلک ولاتین دن ین عربی و كتروریست ناس کرن امریکا بخواه در سال 2017 دا راگهان و هر کسی آگاهیان لسر جولانی بده امریکا و به 10 میلیون دلار امریکی ورا خلاط کرن لی ابو الجولانی ابو محمد الجولانی بخوانها لأدلبية أمريكا يزاني حمو كسي زاني كجيبي لكده باش أو أبو محمد الجولاني بو كونها جروباوي يعني جاك دارين بي هيئة تحرير الشام جبهة النصرة عفرين خسنا بن دستي خوا دي أمينها جورا لسر نخشة لسر خريطة ديار بكن هيز وجروبين جاكدار لعفرين تشاوا بلاف بونا لكدري بلاف بونا كيجان جروب بشتغريا كيجان جروبيتك هيئة تحرير الشام جبهة النصرة مجوي دس بيبكن جبهة النصرة نها بجروبين حمزات يعني حمزة وعمشاطان يعني أبو عمشرة ويا هف بيمان يعني حمزات جكدارين حمزات وجكدارين عمشات نها دفي شرع عفرين ده بشتغريا كده كن بشتغريا جبهة النصرة دكن يعني الجل جبهة النصرة هف بيمان جبهة النصرة نافندوية سركجي ادلب باريزگاه که گلک مزن یا سوريا بتمامی دبن دست جبهة النصرة ده لی سه چار روزن جبهة النصرة برای خدای عفرینه ناحیه جندریسه مابتا نافندا باجار عفرینه بتمامی خسنا بن کنترول خو و هول ده دخوازه خو بگینه کفر جنه و عزازه لیلگور شیروکارو جافدیران آرمانجا جبهة النصرة يا سركة أو كدرين سينوري ين عفرينه وهريم عفرينه بتركيا و بدس خوفا بينا جبهة النصرة شر كيدك بيجوارا بيجم شر كيدك شر فيلق سيام دك فيلق سيام جي كي بيكتي جي الجبهة الشامية و جيش الإسلام بيكتي جبهة النصرة دبيجا نا جبهة الشامية دفي بمينا نجي جيش الإسلام بمينا دفي أو جعفريني در كيف شواج بروي كيف سي چار روز شر دنوبرا واندا بردوام دكان اف جروب يعني جبهة الشامية وجيش الإسلام بكدري هنا اف جروبين كم جوارا بنافكر لا كفرجاني هنا جريداي عفريني لقطمي هنا لسينكي هنا لوكيدن لكدري هبون لدقم دقمتاش هنا دقمتاش نوف هناك جيرد بيجن لميراميني هنا العزازي هنا لمرتالا فراتي جي دما كنت حزارو بانزدان تركي إيرشكر اوبراسيونك نوفي مرتالا فراتي دست بيكر هناك دفر لآلي عفريني وعزازي وبابي دبن كنترولا تركي دانا او جروبين كمجوارا قوت كينا جيش الإسلام جبهة شامينا فيلقاسيان جروب جوان هر دو جروبان بيكتي لوان دران هنا او دورجي نيزكي تركينا و جروبين سينوري يعني درين سينوري دستيوان جروبان دانا جبهة النصرة دبيجا جرق هنفر نمينن و درين سينوري جي
رادستي من تسليمي من بك جروبك دنجي هيا وكم نوفيو بهستيا هيئة السائرون أوجي للناحية الشراء وجروبك دنجي هي مجي بلكي أفجارة ديان سيانا باسم ملك شاه وملك شاه نظام حطانا بهستيا أوجي جروبك دنيا تشكتارة نوفيو ملك شاه جروبا هري مزن يا هيئة سائرون يعني هيئة سائرون للتحرير أو للشراء دمين الشراء جي ناحية كهريمة أفرينية أو دبيجن يعني أف جروب دبيجن تو بيواندية وان بفي شريرة تنية أو بشتقرية تو آلية كي ناكن لا أو بخوا بشكن جكي جا ارتشار نجتماني كو جيش الإسلام والجبهة الشامية بشكن جيا بشكن جوي ارتشار اجتماعية سوري جي في جوارا بيجم هذا عسكري يا كي يا ائتلاف واوبوزيسيون سوريا كنافن دوان تركيا ليه نا ائتلاف نجد هذا كدنيا اوبوزيسيون سوريا سياسي قوتنا وان لسر ارتشار نجتماني يا سوري نمش افو روشة هري داوية يا عفريني مجوارة آني سر اکرانه دی از بورد کم تابلو پیشا چاوین و زلال بو کی لکوداره چتکه و دوید چواره کرن و چوا و گوهرتن چه ببن